asenze kanje ngoba ubona ngaba sizihlanganise izoba khona inkinga ngoba manje yiyo le philidisi impela ukuthi ngingasayazi manje ukuhlawuri ngithi manje mina into engiyibela ngenzela basizwaneni ukuthi ngilwela ukuthi manje on your part in terms of i-representation yayizwa loo nto ecourt ngime kahle yayizwa loo nto because yabona manje nengayo ngithi ngiyawushintsha umqondo yabona njengoba ungivune naye efuna lokhu akufuna ungaseceleni kube ulo naye efuna isiphathethile ngenzela ukuthi ngasinikeza mina ishalo yayibuka lokho futhi into emnandi engiyithandile ilento ukuthi sesikhalile kuwe wabona la ukuthi inasenza ngolufu sho kanti-ke manje ngaphinde ngakutshela futhi ngathi ngiyacela ukuthi ake sime ukwenzela uba-ke ngifocuse ngapha kudala uyayizwa lokho ngazi ukuthi nangapha ngiqedile sishayile ngapha ngizokutshela ngithi ngasinikeza i-report manje ukuthi silanda sikhona manje landa sikhona kanti-ke manje nangaba sengitshela ngithi yabona-ke sesishayile-ke manje awulindeke siboneke manje ukuthi sibhekane nawe uyabuka lokho because into ebalulekile ukuthi simprotect yabo manje masingezomprotecta kube ukuthi ngiyathatha nje kuphela uyabuka lokho ekugcineni abantu abosafarisha kayilaba abanye ngoba sagcina singakwazi ukwenza lama-commitment yezokuzwa nje ukuthi into engiyisho ukuthi yabona sibefana sahluleka end of March ukuthi siyilopoze bazabone baqhamuke bethi hayi athi umuntu ngiyawithdraw athi nandi imali sebese siphaquka sihambe sifuna abaningi manje sesingakwazi ukuthi yayibuka lokho ya nabameli bazogcina bezibalekele licala bebone ukuthi abantu bahlule ku-afford ukuthi abanye bahoxe sekufike ekugcineni yabona uhoxa kommeli omkhulu uhoxa kommeli omkhulu mfowethu iblanda le kodwa umhlaba wonke cha no wemfowethu angisho ukuthi ngithini mina yabona mfowethu ngifuna ungizwe kahle baba mina ngiyayazi mfowethu yabona imali mfowethu iyaqhatha futhi mfowethu yabona mfowethu njengoba nje ngifuna le mali mina ngiyazi ukuthi angimuhle uyabo kodwa-ke mfowethu ngisebenzisa ilungelo lami futhi sengihlalele isikhathi eside ejele futhi mfowethu ngikwenzile konke mina ongangamandla ami iqiniso phambi kwakho wakubona ngingakwazi nami ungangazi mfowethu yabo kodwa ngakwazi mina futhi ukucabangele ukuthi if mina ngakhwehlela la ngenza into ewrong okushuthi kahle kahle la kuney'ngane eziyolamba mfowethu yabo phela mina mfowethu mina ngisile mina nguwumuntu mfowethu yeso nanokuthi into engicasulayo mina mfowethu yabona kuthiwa sixoxa nje kuphela ngithanda loo nto kanye mina mfowethu ukuthi umuntu okwazi ukuxoxa naye umcacisele umbekele futhi naku-right ukuthi yabona mfowethu ngizozama na uyayizwa loo nto yiloo nto engiyishisayo ukuthi ngingasiyiqhubeni ngoba uyabona manje understanding yethu sisonke ngicabanga ukuthi ingcono kakhulu mfowethu sisenzela ukuthi ngabona mina bafo mina ngiya-understand futhi ukuthi njengoba izinto zami ngenzeka kalula mina mina futhi angifuni ukuba nomqondo ukuthi ngifuna ukungibalekela angifuni ukufaka lokho nakuba abanye abantu benakho lokho yabo but mfowethu mina ukuqaphela kahle angiyeni mina mfowethu ngizangitshela ngibona njengoba ngizikomita nje yabona ngithanda ukufika ngomuntu obalekayo ngawudala mfowethu ngalahleka ngathi hayi yabona ke umfowethu lo ngoba angathi uyayibuka lona futhi-ke wena mfowethu-ke nokubekezela mina uma uyinsizwa ngiyakwazi ungena ilanga kuyasiza yabona ngiyazi mina mfowethu ukuthi vele ngoba kuwukuthi ngifuna le mali mina akekho umuntu kumnandi ukukhipha imali ngiyazi ukuthi but nje kunini noba benalo mfowethu omunye mhlawumbe senguwumuntu mina mhlawumbe osethanda imali kakhulu but kodwa-ke uma nineqiniso nani-ke isibindi sami-ke nami for i-age yami-ke nje neminyaka shiye ukuthi kade ngaqala ukwenza izinto suka 2005 ngiqala ukwenza izinto waba-protector nje nalaba abanye ngangifuna ukuhamba ma uyabo mina mfowethu ukuthi yabona nje mfowethu ngesikhathi uphakathi wena yes akukho la wathi ngusowuhlalile akukho la ungabonakala uqinisa ukuthi yabonakala madoda ikhathi yabo nje wena udedemela thina manje kuphela mina ngifuna ukusho ngoba uxoxa nathi mfowethu ukuthi bafowethu funi nakhona mfowethu into engayenza mina baba ngayifuni namba yakho ngaze ngayithola ukuthi uma uthiwa ngomunye umuntu ngangoba ngithatha isinqumo esirong kodwa ngathi no manje yabona-ke manje kuba useboshiwe lo mfowethu lo omunye lo wakini
angifuni namba labantu ngize ngiyithole ngikhulumele nabo mina ngibatshela bafowethu ngicela ukuthi ngoba sengibhalansa isikhathi eside nami mfowethu ngine-pressure yokusaba ukuhlekwa sengifika lapho kwenzekela ingigwebe icala sekuthiwa hawu Manyathela kodwa mfowethu wenze icala elingaka Manyathela mfowethu wena usucela ekuthini tipho kugeza usucela kuthina yonke into kanti mfowethu wena wawungayifuni ngani imali yizo phela into engisho mfowethu mfowethu nami ngine-pressure nami mfowethu ukuthi nami ngisigebengu kufanele mfowethu ukuthi ngiyifune ndeni-ke mfowethu-ke mina ngangithola into eyihlazo kakhulu ngokwekuqaleni sekungcono manje ngoba sengike ngixoshwa ukuxoshwa kwami wesigebengu ngokukhalela mfowethu akusho ukuthi masuxoshiwe sefuna ubophe yabo but-ke mfowethu yiloo nto mina ube ngifuna sicaciselane futhi ukuthi cha sicacemisisane la singaxabani ngiyazi ngoba ngifuna imali bafo ukuthi yoba ngifuna imali ukuthi kunina nobabili angisemuhle vele kahle ukuthi lo mfana uthanda kakhulu imali cha imali futhi nje mina ubethanda noba ngindeke mfowethu angifuni ukukhuluma into eziningi yabo yes manje umuntu oyithambile mina mfowethu ngithi ngalithena le nto ukuthi yakhuluma understand angakhulu lapha mfowethu yakhuluvela khona akusekho ntshonto lapha mfowethu akhulutho mfowethu yawuyiza ngithe abona uba kuthiwa umuntu ongathembekile ngoba umuntu engathwala izandla ngathi mfowethu kulungile mfowethu ukuthi bathini akhona ukuthi selungihlanganisa nokuthi kuwadaleka kahle kodwa ngiyibambile nje ngoba ngibeka kodwa ukuthi lo muntu obengiphila naye xoxa ngenza konke nanikuba sayibambile akonkinga ngoba yebo ngiyazi into manje ayifanele ayebusho ihliziyo ziyahluphuka yebo nami ngiyakhumbula ngesikhathi ngisabeka endleleni ngithi asingaphuthumi kakhulu ngoba manje wena ucabanga nawe kungathi kulula ukuthi siyithole yabo ubobheka kule kanjani yabo ingone ukuthi uzame kanzima kunzima kukhulu ngoba le ngapha into ayithina ngiyibona ingcono because ngale sokunesishaya kahle oye futhi happy shaya kahle asimumela lo bhayi kade kubula nje weekend ayisafuna kuphazela ukuhlanganyela kwakuhle nje akonkinga namanje sengisho ukuthi yilo zozinto ezenjalo mfowethu hayi no mfowethu mina nje phela mfowethu ukuthi phela ngithi uyakhumbula ukuthi sekushintshile sesishintshe inkulumo izolo manje yabo mina nawe uyazi ukuthi sasikhuluma ukuthi sigcina ukuxoxa nawe mfowethu uyazi ukuthi sixoxe ukuthi okay uzoqeda kuphela kwenyanga ledlule umeseke ndila nami okay ngoba imali-ke mfowethu ngeke ukuthi ngizocomplaina ngithi ngoba phela nabantu esukucela kubona angithi yabona manje imali ngiyazazi no angithi mfowethu ngoba ngisigebengu mina mfowethu ngikwazi in and out ukuthi uphanda kanjani ngisho ngeke ngikwazi ukuthi mina mfowethu imali uyanda kubani kodwa sengiya-understanda kakhulu nje lo sebenza ngayo mina yabona ngathi ungifonela nje usedrobheni uthi no angiwuthathe lo 50 ngoba khona omunye osawulindile ongani umzogcina ufikile ngiya-understand akani ngisigebengu ngiyabamba lapho no le ndoda le isisebenza kanje yabona into loyo ngiya-understand mfowethu kodwa-ke angithi yabona nje mina bafo ngoba ubhanathi nje ku-ediwe insuku ngizomkhokhela ngizosisa kuyona le mali yabo and then phela mfowethu futhi mina kade singahlala ejele njengoba ngikade mina mfowethu ngahlala ejele mfowethu 2017 mfowethu until manje yabo nami-ke mfowethu ziningi-ke izinto okuthola ukuthi okay ngiyayishaya vele imali angiyixhaphazanga ngoba ngisuke ngiyifunelani vele ukuthi uma kwenzeka ngishibilika kodwa ngikwazi ukwenza i-deduction sentence noma i-appeal mfowethu yazinto so lokho sasikhulume ngakho mina uyabona mfowethu sasithe maqala icala ngeliqalwe ingaphelele wasusuthi okay-ke manje hayi konke ngizwile nje mina sasiyixoxozele mfowethu siba lokho sifana nje nani ngizombriefa ngubethe lo muntu uzongitsheka namhlanje ngamfonele ukusheka ukuthi uzofika nini kodwa kona ngoba kusasa noma ngizokuthuka sekumthinda ya usitshele mezofika umfowethu kanti umuntu ovuka ekuseni kakhulu ageze ngoba abameli bafike ekuseni kakhulu mina ngibuye ngilale ngivule ngolezela okay sure